आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी पाउ पजरी अहनबदा मुरुइबा पाउ मणिपुर कोविड की मरी सुब वेब की फिवम फजिलक्तबदगी स्कूलसिंग था असगी कुनमरी फाउबा थिंजिनख्रे मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन सिंगी खुटांगदा राज्य असगी खुंगंगी मियांगी हिंगबगी थाक थोंगमानन फगदहनबा कन होनरी अमसुंग मियांगी मिहुत ओइरिबसिंगना लेबाक असगी खल्लगा अमत ओइना पुनसिनदुना थबक तौमिननबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरी मणिपुर कोविड की मरी सुब वेब की फिवम फजिलक्तबदगी स्कूलसिंग था असगी कुनमरी फाउबा थिंजिनख्रे राज्य की एजुकेशन एस की कमिश्नर ने ठोकपा चेरोल अमदा हाई मणिपुर कोविड की फिवम हेना लुसिलक्तुना पॉजिटिव ओइबगी सांग सादा 15 की मथक्ता लेरकपदगी सही 12 की मखादा लेबा वैक्सीन कापत्रिबा अंगांगसिंगदा चाउना सोखलकपा याबगी अकीबा लेबदगी सरकारना खोंथांग असि लखोलकपनी मरम अदुना राज्य असिदा लेरिबा सरकार की स्कूलसिंग एडेड स्कूलसिंग प्राइवेट स्कूलसिंग अमदी सीबीएसई दा एफिलिएट तौबा स्कूल खुदिंगमक था असगी कुनमरी फाउबा खुदक्तगी थिंजिले अमरोमदा राज्य असगी जिला 12 कोविड की लाइचत पाक्सना संदोरक्तुना नोंगमदा पॉजिटिव ओइबगी सांग सादा 15 की मथक्ता लेदे ngarang khakta miyo yangkhai mapan dauna COVID-19 positive oiki positive oiriba miyo sing adu Imphal East gi kunmathoi Imphal West gi kunmanga Sandel dagi ahum Senapati amasung Kamjong dagi ani Thoubal Bisnupur Ukhrul Kakjing Kakbokpi amasung None jila sing dagi amamamni ngarang ki oina leina asina naramba miyo 15 naba phagalapagi sang sada marphutara nipan 10 ahum chino ta hantarakle hojik active case ani 13 yokre मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेना सभापति ओइदुना ngarang Imphal da leba मुख्यमंत्री की सेक्रेटरिएट दा महूत मंत्री वाई खेमचान यावना पांगथोकिबा अवांग बथाकी मिफम अमना राज्य असिदा मणिपुर स्टेट लाइवलीहुड मिशन अमसुंग दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना चटनाहनबगी मतंगदा हन्ना यंगसिनख्रे तुंगदा सोशल मीडिया दा थागतबा वारुल अमदा मुख्यमंत्री नहाय कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन सिंगी खुटांगदा राज्य असगी खुंगंगी लमदा लेरिबा मियांगी हिंगबगी थाक थोंगमानन फगत हनबा कन होनरी मसिगी दमग सेल्फ हेल्प ग्रुप अमसुंग विलेज लेवल फेडरेशन सिंग चेमदुना खुंगंगी लमदा लाइदबा कोखनबा खोंथांग कया लखोली मखोइगी खुथांगदा मद्रोमदम सेंथोक लेबा मियोय अमा ओइना हिंगजबा ngamnanaba तोंगान बा ट्रेनिंग कया सु पीरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दकिनी मियांगी मिहुत ओइरिबा सिंगना लेबाक असगी खल्लगा अमत ओइना पुनसिनदुना थबक तौमिननबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरी बिहार विधानसभा की सेंटिनरी सेलिब्रेशन लोइसनबगी थौरमदा वांगांगदुना श्री मोदी ना हाइ वाथुक अमा लाकपा मतमदा लेजिस्लेटर सिंगना मियांगी ओइना खल्लगा पॉजिटिव ओइबा मवंगदा चंगसिनबा होनगदबनी मांगना हाइ कुनमाथोइ सुबा सही सा असि भारत की सही सानी अदुबु मसी भारत ना थौदांग सिंग दायित्व खंगना पांगथोंगनबगी तंजा अमनी मांगना हाइ लाकदौरिबा जही कुनमंगा दा अनबो भारत अमगी पंडम सिंग फंगबा ngamlagani मसिगिदमक अखोइ पुमनमकनासु इसा इसागी पांगथोकम थोकपा थौदांग सिंग पांगथोकनबा होनमिनरसि हाइना प्रधानमंत्री ना अपील तौदी लेबाक असिदा हुजु फावबदा कोविड की वैक्सीन कापगी सांग डोज कोटी सनी योगदबा खजिकतंग हाइदे हक्सेल मंत्रालय ना हाइ लेबाक असिदा हुजु फावबदा वैक्सीन असिगी डोज कोटी 139 हेना कापख्रे लेबाक असिना साजबा कोवैक्सीन अमदी कोविशील्ड वैक्सीन सिंगी डोज सिंग लेबाक असिगी नागरिक सिंगदा ममंग सही की जनवरी 13 तगी कापपा होखी लेबाक असिना वैक्सीन असिगी डोज कोटी 10 यौना कापदा नुमित 35 चंखी हौखिबा सही की अक्टोबर 28 दा वैक्सीन असिगी डोज कोटी 100 कापंगमखी मसिना लेबाक असिदा कोविड लांथेंगनबदा साउना माइपाकपा ngamखी मसि राज्य सिंग अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा मथौ तौरिबा हेल्थ केयर वर्कर सिंग फ्रंटलाइन वर्कर सिंग अमदी स्टेक होल्डर सिंगना कन्न होनबदगी ओइरखिबनि हाइरी गृह मंत्री अमित शाह हाइरी भारत असि मालेमगी मनुंगदा ख्वाइदगी यांगना सेलथुंगी फिबम साखोलक्लिबा लेबाक सिंगी मनुंगदा अमनी न्यू दिल्ली माइन्स अमसुंग मिनरल्स की 3 सुबा नेशनल कॉन्क्लेव दा वांगांगदुना श्री शाह हाइ
कोविड लाइचेट मतुंगदा मालेमगी लेबाक कयादा सेल तुंगी फिबमदा चाउना सोखनखी थौंग असि भारतदसु थोखी अदुमोइनमक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा पाइखतखिबा थौसिल थौरांग कयाना लेबाक असigi सेल तुंगी फिबम तपना तपना फगलखी ngasi phongba pauche singi maroiba pau singi damak hauze ngangong kiran leide kiran thagachari nolini covid ki mari shubu web ki phibam phajalaktabadagi sarkarna july 10 phaw school sing thingin kibagi pau wabagai gi dukan amada urea har paisinduna thamlambagi wathok amasung landslide thokum dagi asi bhakchang ani amaga phangkibagi pauna ngasi phongba pauche singna maroyo pau singoina phongnari sana lebakta four wave school sing july 10 phaw thingin kre COVID positive oiba mi manga ICU yokre hokyo pung kunmari da Manipur da mi yankhai mapan positive oire active case sani tarataruk yore haba pauna headline tawri UN mathang sahida India na China da gi missing helagani Manipur da demographic imbalance tok tuna maitai gi phibam luslak la haba pau amana pausia sigani shubu headline tawri Isel Express ta Anganwadi Crash Center sing yauna Manipur ki school sing July 10 phaw chuti thadokre Sada taramanga dasmik taruk ki chang de yankhai mapan positive oire active case chani tara taruk yaukre haba pauna ahan headline tawri Wabagai bazar da leba dukan amadagi urea bag chamri fare hargi wathok lehendana ba agriculture producer commissioner hapo haiba loksal gi wafam amana pausia sigi ahan balamai de phongli Naharol ki thaudangda COVID ki case wangkhalakpadagi July 10 phawda mahilosang sing shuti thadokre haba pauna ahan headline tawri startup Manipur ki sel lana lokthok number bank branch manager fare police remand lokthakre haba pauna pausia sigani shubu headline tawri Sangai Express Manipuri da leptan hengalaktuna pung 10 gi manungda mi yankhai mapan COVID positive oikre July 10 phawba class tawbu thingin kre haba pauna ahan headline tawri Hargi wathok lairi makai war on drugs mai pak loi haiba loksal gi wafam amana pausi asigani shubu headline tawri Pongna phamda pung 10 da yankhai mapan positive oiduna active case sani tarataruk yore school sing anganwadi sing tang 10 phawbu thingin kre haba pauna ahan headline tawri MLA gi mingdu purakpa urea bag chamri rom mi amagi godown da paiduna leiramne haiba loksal gi wafam amana pausi asigi ahan balamai da phongli Hoyal lan fauda COVID ki phibam mi painingai orakpadagi school pum namak July 10 phawba class tobu thingin kre haba pauna ahan headline tawri sana konungda maitai pangal singi igi khongul leba masung pukmen pawmen nabagi thorum pangthok kre haba paw amana pausi asigi ahan balamai da phongli irai bakta wabagai bazar da leiba dukan amadagi urea bag chamri fare aseng mapu thigatli haba pauna headline tawri Imphal Free Fresh ta COVID-19 School sing July 10 phaw thingin kre haba pauna headline tawri aphabalengak sasan purakna bhana bada long term policy darkar oi nimit chamani gi program ni yaroi haiba MPCC gi pauna pausia gi han balamai da phongri Sangai Express English ta marang singi landslide mafam dagi hakchang ani phangki bagalonena laikhidawa masing yankhai manga su kre haiba pauna ahan balamai da phongri People's Chronicle da School sing July 10 phaw thingin kre apunwa positive oi masing chani hen kre haiba pauna headline tawri Morning Bell da positive yankhai mapan thengnaduna COVID laichet ki phibam amuk hanna aruwa phiam da lakle haba pauna headline tawri Manipur Mail da governor na kangpokpi gi miyang gu unakre miyang gi wakat singyang chinana bhona gani haba wafamna ahan headline tawri Ganfiu Mail da taramani shuba Nagaland Vidhan Sabha mikhal mamang da naga political solution purukna bhona gani haina NPM na pongdoki wafamna headline tawri Tamengung Times ta COVID-19 ki positive case hengalakpadagi school sing July 10 phaw thingin kre haba pauna ahan headline tawri Cham paucheda har phangdabadagi longmi sing khoshangno ba hore haba pauna headline tawri Hills Hornbill Express ta Manipur da leriba school sing July 10 phawba khudaktagi thingin kre haba pauna headline tawri Masona tharma sung nisin tuhil tu da COVID kenoba case yankhai mapan thengnare school sing July 10 phaw thingin kre haba pauna headline tawri Manipur Express ta Bharat ki President ki Mikhal July 19 da pangthok lagani ballot box yauna Mikhal ga mari laina ba polam sing ECI na piba haukre haba pauna headline tawri Sana lebakta marang ching landslide ta phangkhiba hakchang yankhi mari shukre taret thiba khangdri haba paw aduga wabagai dagi file khiba urea gi matang da miyam da sengdu ai ba loksal ga wafam singna ahan balamai da phongli Nolini Thagajari Kiran Aroibada maroiba paw amuk hanna Manipur da COVID ki mari suba web ki phibam phasilaktabadagi school sing tha asigi 10 phawba thingin kre
मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरे कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन सिंगी खुटांगदा राज्य असिगी खुंगंग की मियामगी हिंगबगी थाक थोंग मानेना फगतहनबा कन्ना होनरी अमसुंग मियामगी मिहुत ओइरिबसिंगना लेबाग असिगी खल्लगा अमत ओइना पुनसिंदुना थबक तौमिननबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरे पाउलोइजरे।